Meta fisate pwe raom ike papa nori Christmas. We panori tera sawon Jesus Christ potogori para pasa Merry Christmas kitweis. Iwe mamwera ipotoro na altiare yi testimony. Iwe wa para altiare ipokono pan puerate ka pasate enedi kiriso parware tikot ferveti afirate akota ikafe riferite pwe yiva soan. Enetin esebe ngeriye pwe eriwiri kiriso wa reti renanan erifang afa geriye kere ye si afe riat seven uputi warati sawon Jesus Christ. Ewe iterap ere. What is your joy in this Christmas? Ike met papa nori Christmas. Iwe gang upotori ere papa nori Christmas. Iwe uputi werati sawon Jesus Christ. The birth of the Lord Jesus Christ. Uputi werati sawon Jesus Christ. Iwa agiriye papa kiramwe gasora tong garaparan iwagiriye pirukuru meron mamwere sabo etiwa Christ narvanawe iwe esore pirukuru naruputi warati sawon Jesus Christ pwe ngage beton usewe iti met aronarun wewen Christmas area. Pwe we kerega nora fason iwe Christmas is all about dress up. Iwe fe nageri church put a present iwe to iwe celebrate the very fan ike iretsi ikirausun we waiting nora warawen no. Ngikere iwe puene til mahreiti kot par Kristo geri kot ren saram awaron nom nori kere poi kere we wakeren wese we tuti nge Christmas iwe fe yot geri poi uputi barati chara barag iwe give me eternal life ye eneti ware di kot pun wa area piruguruk non fang kota fangeri ikere pue piruguruk iwe sabusun ewe pirugurukun fer fabigeri konom merom esor kiramwenon esor saram esor papa ikebi tsmutsuke ikebi parwaropek ikesor wirin nge hope that Jesus gave me iwe our faith our marawase mutsnon marai di God pare piruguruk esa pusun masawar firfan siakare we geri masawar fatat siraire nari watskara pue karapisek iwe potaro ekarapisek epo varapagura ekana pisek epo replace nge epiruguruk narati sawo Jesus Christ yes yasene pretiri kere agiri kids ewa varavese muts ike ewe epiruguruk for one day red ikera fasod god epo firate era fasod nge wasire ya epo fenoya wasire Eire piruguruk, por uposalas kote po kerite. Waside, yavarawe e pononovia. Warre di kote Cristo kot, freverisin mineya awara ferite pogagia. Jesus Christ e puti non-Aryan man ferite. All glory to God. God bless you all. Merry Christmas.
Rei keraria sise saro nobuye aor ngasoro. Iwaru ku puen mega kits meri sikits non sono nom nori reri kerei. Kits son ngasoro kits son me fikira muen ne pun a tei sabon. Ike popu kits ya tu fiti non no ike. Ustutsok mete sister rapo erate. Purvero waru ku pue ike sorrets e varaver kiramwe me pirukuruk esap kits son non nom nori reri kerei. Kirisogeri kot wariti kot. Iwe paso poro ren uribe nusurat kei sister repo passer met pas sopo per kapasser kot para rogorog kuori reri kerei. Aisea subutiu weki siruga ta pasa. Yen katso boga papare ke arabas. O araparo armarik usun kewe irmi papa no bon faso res. Aisea soputiu wekisiroru basa pureben morukon aguturets ko tarifangiri kiseberet I epoyat sore iwe epoyiteri so wekiek mi awarar kot mi baraban sabat minom torifen feinotek wan saborun kiram. Rob sapure gorbe rivere wakisire gorbe fisso. A pasar. Pun mun kot esap nagorong won eret meribets. Nagorong won pun kiramwe me papa mi feito seria ogen mi fe.